Matala whātula Samoa Entertainment TV mai a pia maana tamua le mei ko itula. O le fiafianga le pule whaatonu le asosio ta'alonga Samoa e o Committee le National Olympic le whaalau loa aio le auta alol tātou tunu mo ta'alonga la iti a le Pasifika lua o lua le whai e Saipan i le Northern Mariana Islands. O ta'alonga la iti e amata le sufitu le sulua limon masina le neo iuni e peon wha ni el whamtalanga whalau i tele mai le Sasnok. O le team Samoa au fietanga tata alo na piki i inei ma se vaenga o lo nofo i fafo. Le tau va mai ta longa pe o affiliati, voli, leonione, ta ngā polo polikov, tenisi mas isi ngā ua mea mafa. O whaitau masina talon koleni le awa Samoa mo ta longa lai tel Pasifika, tau tonu pulenga o sao ni el team Samoa, ai whapena fo i ta longa malol tau pulenga lua o lua, le whai e Birmingham le masina fo i ulaima au kuso. O mon whalau lo le team Samoa, tal mai le sono iuni lua o lua. O le whangota whaastori tula whono a tātou whingota pe o funga, ni sina whawhita ori whaawa o lo mata i tua mtanga luenga o whainga whaiva. E pe o le Sound Hall Minister o mtanga luenga o whainga whaiva la aule mali e tōpulata i vao le ua Tia Schmidt. O le whangota whaastori tula whono puna o ngā tai whale, o whailea mwhawhita ori o ngā laulangi le triminei ma ua la mati ai, o la whal nātura o puna o ngā tai whale ma ua fi ai, ma tangata o lo whaalangolango ai mo tā mafa matupe maua, ai mai se lava ya tunu tawati ya ai o le laulangi. Sa unola auli o nei whaangotanga whaasori tula whono e au fiai tūlanga nei pe o le whaangota e au noa manila i Sene whaangota mo se whaatangana o le li potia le oi a maua mai whaiva po o le sa o fo i ona li poti o le leu sita i o isi ai inga tu inatu mo le whaangota tawina oi a. Sa unola whaaptual minister ad whaamnatrina o whaangotanga le laulangi ila sono yunilu o lua o ta uailalo Samoa la vai e te lenlu i tawolo ufa pena ona fsanga i pea. Ai o mawhai una fausia ni awala e tali atuai il te minei. O mata i tuwina o sanga le mua whaangutanga i le tunu. O le wha mua lea o lo o iei nei lo tātou tunu mai o la tātou langolango telefo i lea. I le polkalame malo au whaatasi lea tina ina o whaangutanga i le nalangi o lo o iei ma Samoa. O le whaalawi lo nei polkalame o lo ngā lue whaatasi e Samoa mo ofisa au tuwhai ngā whainga whai tūlangi. Ma o mai ai whautuanga awan mata i tuina mo le vai ele lei o puna o ngā tai whale. O lo ngā lue fo ntanga ruenga manu i tue ta walatu. I lana polkalame whautua i nuu mawhi anga e una i le vai ele lei o puna o ngā tai whale. O le whainga pa anga Samoa mo ofisa o whainga whaiva whautua whai tulangi. Mana polkalame umwhai ai o na maua mai ni fsoani mo le vai ele lei o puna o ngā tai whale. O nei fsoani umwhai ai o na tātou maua. Whaamaunga mai le taimi whaamtalanga mo mia mo so engo se vaenga o tātou te atu. Whaamotanga whaasoli tu la whono e mai se lava pe atupu i o tātou o ngā sami. Whaamawina le nganga whaanoa noa le malo ma le mtanga rengo le soifua malo loina. I le mali wai o se tina e valu tau sanga o le soifua. Mai le whaamai o COVID-19. O tina le aini o na ngase tu mau mai le ai fo ini o na tui pui o le COVID na whaatinoina. Ele ini si whamtalanga telo le tina matua ua maliu. O tu ina mai whamtalanga whalawa i tele mtanga ruenga. Nganga na ili whapea mai o le tina ua maliu. Talo mai le aso toru le aso fito iuni. Lea ingata mai ei whaamaumanga mtanga ruenga. O tala la tamai o le COVID. Ai moli tuai whamai senga whananga mai lo tato malo. I a inga whaanoa noa. Pei tai tono le nā lama piliota aso toru le aso fito iuni. Na whamawina e lua se la wono su tolu tangata na pisia mai tua. E au fiai mal toa valu na malanga mai Malaysia mai e tunu umamau. Siti ai nei le toa sifufa afe se lau valu sufitu. Le au fai o tangata atua o e ua pisi ai Samoa. E au fiai le tunu ulau tele mai e na malanga mai fafo. E toa valu ngase o lo o tau fiai no whanga whapitoa. I le fale mai. Ai le ise isi o le potu tinga i napole ICU. Mai tau ina fo i le femomo wa i lava o le au fai o tangata a fiai le siama. Ia so whaamawina i lunga mai lea so tolu lea so fitu a iuni. Tolu su fitu se fululua ono tolu mare se lauri matasi. O lo tu mau per whautuanga mai mtanga luenga i tau siama o sta ia whautuanga whaarso i fua malolo ina. O lo tu ina atu i taimi uma. E ala ile whai o talifonga tau sia le nofo ma le tuvava mo le lua mita mai le istangata. Ma ia whaanofo e seise no whanga whaapitoa o lo whale tau mamau mai lo ainga.
pe a fai o masalunia lo wa fia ya ngol COVID-19. Lo fa tuaina fo ile tunu lo fa avo pe tu winga fa mai o mai tono Samoa mai amana tu o le fa yo tui pui pui o COVID o pui pui nga sili le mo Samoa ato fa ia nei el ploketi fa tolo fa fo fa ono lam fa ile le ai fi ngotal nga tai fale o imul fa no ona fa ile le limu fu mata pena ia mafai ona tufa ma ave o se tasi o alanga o el tato tunu mai fa mo fa la witele mtanga lo ngo fa nga faiva pe a fa Emmanuel tum fa ngale nei o se ava no tele le stas fo yo ara tupe o mfayon fa tino ile so so ni la utele le malo ya pani nga luenga fa atasi ploketi ya tina e malo au fa atasi po le UNDP le United Nations Development Project ma nga va aile mtanga lo ngo fa nga faiva fa tino mfa nga yoi e au fi ai mfa por kalame mol si la fia la tele ile au nga le limu fua molona fa la ulo fa la tele e pe o le si atu le limu e fa atu anga inisi o nga sami fo mole fa atu pla io se le selenga ale au fa atu anga limu o le ploketi fo ile nei o lo fa atu pe isi fa atu anga fa au popo o lo fa ia ito loa mole fa mo lava ia fa atu tele ina pe alanga o nga tai fale ma o fa afta ia il tanga le ngal malo ya panil so tau awai male UNDP il fa tele va belle o fa atu anga ino le limu fu ai Samoa o le limu fu stasio tau ma fa tau ona ole oa i nutreni molona ngal so fu malo lo ino tangata ma e ola i sami ole alo papau ngata i fale o Samoa e lua sa fulu nu o upolo mo savai le o mata i tuina nei o lato alo e fa ile ai le limu fu wa mata yon fa ngo fie mai le malo i sa ef mlanga ingal vao Samoa lua u fa maunia ele lutena kovana le territory le sunga tala wenga ele salo ale il felo engam tu stala Amerik Samuel va so tolwai na ye for la ye le to mana mi ona fa ni test on su enga covid o tanga tamlanga tu i Samoa mo tu tuila fa to a faila va pata no wa tu Amerik Samoa le PCR test le sala limas fulta la le tutongi ile mtaga no ngol so ifu malo loina e ta sa no lu tena kovana tala wenga e tawi pase se uma ona talo sanga mo le talo fa pass e fa ma ni ai le fa no mlanga tu territory le fa ngala vale ana sa wai Amerika Samoa talon tap nia mo fmlanga inga ile lua fe do se fulu la sanga le sa tele no fa tio ina sa vai ngo pase se mlanga tu i Samoa ona le fa ngata no fa malie mai wai ina le o isi lungol valele ona o ai inga le talo fa pass e amata toi ile source fu tolo uni ona fa to afa ya Amerika Samoa test PCR a pase se pe ata unu ulmalai valele mai ua tatala i nei le ava no mo isi malanga fa popo e lua sifulua mo atua ile 5 malanga ma lele le vao Samoa e lua le vayaso mai le na le lua sifulu valu sa yai Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le ko yaso ha popo nga taya ile lofo le tua fa soifoia